Maka manakah perang yang paling besar ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, hari nafsu, perang melawan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang hamba akan menjauh dari Tuhannya apabila hamba tersebut semakin memperturutkan hawa nafsunya. Maka tidak iqbal akan menjadi penghalang sampainya kepada Tuhan. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibun da'watad da'i idza da'ani. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Akan aku penuhi seruannya apabila ia bermohon kepadaku. Ayat tadi Allah tempatkan di sela-sela penjelasan tentang puasa. Ini memberi isyarat bahwa puasa dalam arti mengendalikan nafsu adalah cara mendekatkan diri kepadanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa nafsu itu bagaikan gunung yang tinggi dan besar. Dialah yang merintangi perjalanan menuju Allah dan tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali mendaki gunung itu terlebih dahulu. Karena itu, sesuai dengan tujuan puasa, yaitu untuk mencapai derajat muttaqin, maka menahan lapar dan haus serta hubungan suami istri bukanlah tujuan utama dari puasa. Sehingga boleh jadi ada seseorang yang berpuasa menahan lapar dan haus, tetapi tidak ada yang dia peroleh dari puasanya itu. Rasulullah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Betapa banyaknya orang yang berpuasa tetapi tidak ada yang dia peroleh dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Tentu kita bertanya, apa gerangan sehingga tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu? Jawabannya ialah karena puasanya tidak berkualitas. Boleh jadi seseorang sah ibadah puasanya tetapi pahalanya batal. Sebagaimana dijelaskan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khamsatu asya'a tuhbitus shaum. Al-kadhibu, al-ghaibatu, wan-namimatu, wal-yaminu, al-ghamus, wan-nazru bisyahwat." Ada 5 perkara yang dapat menentukan pahala puasa, yaitu berkata dusta, suka menggunjing, mengadu domba, bersumpah palsu, serta memandang lawan jenis dengan penuh syahwat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah taruh yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sedang berpuasa tapi masih suka melakukan hal tersebut tadi, maka puasa bisa sah tetapi pahala bisa hancur. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, karena sesungguhnya hanya Allah lah pemilik segala kesempurnaan. Ada sebuah hadis mengatakan, "Unzur ma qala wa la tanzur man qala." Lihat apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam, Allahil musta'an wa alaihi tiklan, billahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi dakwah Islamiyah yang dibawakan oleh saudari Ainun Hikmah Aliyah. Kepadanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, dakwah Islamiyah yang dibawakan oleh Ustaz Haji Muhammad Basri Huda SAG. Kepadanya dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala shahra ramadana shahran mubarakan lil muttaqin.
وجعلهم صيامه تمرينا لنيل درجة المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu azim wa sadaqal karim wa nahnu la na'lamu min syai'in wa syakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman hadir, alhamdulillah segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama sila tanda yang kasih kita yang hadir. Khususnya salawat meretopah pasarat musuh mas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi engkai mencaji pamase lorsin alangi. Nabi engkai mencaji akal cerita selaku uswatun hasanah. Bangware kaki si mata bete mak bete pasenda lagi sinina sunnah-sunnahna sinina ajaran-ajaranna sehingga dapat melalui syafaatna akan ron-ron ala kita semoga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Alhamdulillah wali akhir walillah malam ke-8 dari bulan Ramadan. Dan pada hari ini turun hujan muara erosnya tiwi barakah sekaligus menjadi saksi menjadi lingkaran tak maka sebuah renayuni pasal sirahullah pada toha biasa iram pewe maka dah kagenda Allah Subhanahu wa taala apa yang takik puasa di bulan Ramadan ini nasabah engkau hikmah maraja elok abilolongan hikmah maraja elok mereka Allah Subhanahu wa taala yang itu ilak tukinnar ya senge derajat takwa. Kita sampai kepada derajat orang-orang yang bertakwa. Karena ini riasanya takwa merupakan sifat masro malebih nggak punya rupa tahuan. Bahkan
tadi diirisnya Allah Subhanahu wa taala tergantung di takwa di taufik Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Aja punna kami nama lebih iri palau kan itu kami nama tawir Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pertanyaan selanjutnya, engkan digari lolongannya, engkan digari punai, biasanya derajat takwa. Nareko dek pa rilolongannya masih panjang perjalanannya, minimal engkan dimulai tan rana. Ya, maka dan kecil mencaji tahu Allah Subhanahu wa taala. Nah, agana mencaitan rana kalim Allah Subhanahu wa taala dan orang melebihi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apari perino ngoriak dampen na puamu nasawang kangana suruga na janco Allah Subhanahu wa taala na iro surugae luadna masruang ini natanya ain reto pa lagi nih iga di pasaniasa ya lolongannya jalan itu al-muttaqin kau engkai rapi rasenge derajat takwa. Nah, agar tanda-tandanya yang pertama tandanya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dara'i. Ya dari itu tau engkai palawi warang parana riwatu masa jenana ya regan waktu masih pina. Tau engkai palawi warang parana janji berupa seke, ya. Janji berupa pasidekah, ya. Janji ilese kira kota amale celengange itu termasuk berinfak, ya. Dan saya himbau mudah-mudahan aja nalabok bawang rokok amal celengange nanti ya tepang nemu siaga mua tanda kilas nasawa iya rusumbang hatairo mancai sabbi matur semula Allah Subhanahu wa taala wedingi janji cedek mirita tapi sisina Allah Subhanahu wa taala mai genasa pali culica pala ramalan ya. Baik riwat tu masa gewat tu macipina betuan lah nari ko elok mapala orang parang masumbang uding ikondisikan nari ko masage nasi daleta uding patan reis pegai nari ko macipi ki ya uding jadi ya ikurang-kurang atau dikondisikan tapi aja lelepek ki riasanya berinfak dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nomor 2 tanrana atau engke lolonge takwa ya itu wal ghadimina al ghaida yaitu tahu engkai wedingi tahang caina di waktu macaina yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Kinareko macai kia sesuai dengan kondisi yang terjadi. Ajak nata liwe ya. Nah sahabat nareko taliwe di maka solang. Las nabita nareko kato maca istogenda magampang pengaruhi pisetanya untuk maka solang. Ya sehingga bagaimana perlu kita
menahan amarah. Ya. Pak dek tu gagal tahu maka dek nak macai. Ya. Tapi dari kemacai kia, ipasi 77 jangan sampai tiu akas ulangan. Sehingga makanya Nabi Muhammad SAW dari keongka atau macai, si boleh-boleh nalalu lomak jenne. Nah sama wejenne na tu wet dingi na faja cai na. Sama cai polir setange, payor setange dipancai polir api. Na yor api wet dingi ripedei na sama awai. Loki mak jenne. Nah rekopuran ni mak jenne, kamu fi macai loki mansupaja sunnah. Karya senge sunnatul udu. Supaya sunnah na jenne 2 rakang. Ya. Mau are kurani masam pajang wedini paja caitna. Nare kopura ni mak jenne nasi mata mai cai mupi ai perlu ni paresa ki doktoro itu bangsa ni. Jangan sampai wedini perlu ni larian ke rumah sakit dadi. Ya, nasa mungkin ada gangguan teknis rialena sehingga dia boleh kendalikan alena. Wal ghazimina gaida, ya, bagaimana kita bisa menahan amarah kita supaya bagaimana yang namanya marah itu tidak membawa kerusakan pada orang lain. Matalun natan rana, yaitu wal afin anin nas. Tahu engkai lu mak dampengi padan narupa tahu, ya. Rekong kamu paidi elang ulenge, ya. Dek panasiama ame, kurasi salah-salah, ya si boleh-boleh tak lalai ulenge engkai siama ame, siap dampengan. Aja ada angka makada alina moto pasalah, kota ni alina melok dampeng dewa dampengi, ya. Allah Ta'ala lagi marah dampeng lori atanna pada dia sebagai atanna cak dampeng ki rasa biasa engkau tahu makanya Allah perpi matut lokal mak jamak ya dia ditanya leper nasama dia aman nih rapi Allah per pamate ya nasa nari kau engkau tahu salah pada narupa tahu pada seleng telung ngesum itu arek jangka ya nah limbat telung ngesoe nama tenas nawita tameranak, ya. Oleh karena itu perlu pakai guna ulan ramalangnya, salikuam mengingkak si mata siama ame, siak dampengen, ini pada talupa tahu ini masalahnya. Dari kau engkau ni, ibu lai telue. Karena tu tanra-tanra maka daud ding nolongi rasanya derat takwa. Innallaha yuhibbul muhsinin. Majapun pun Allah Subhanahu wa taala na puji tongkes mata pokok deceng. Kemudian tanran selanjutnya adalah walladzina idza qalu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullaha. Ya. Tahu engkai nareko pugau i atas salangan, ya. Nagau bau ngalena, langsung italinga, langsung sadar, langsung beristighfar, milok dampan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab ini itu rapatawe dek gaga tahu dek gaga atas salanda. Tapi si kesina atau tasal itu kasih mata istighfar damper Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari kohina den tan-tan ribolai berarti engkana tu ribolai maka idi neh lolongan riasenge dari takwa. Ya. Pai takwa pentilak de lena atau ngeta.
Kaya Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta. Itaw kurupung Allah SWT, tiga tayo kumunro. Tanya miri masigie. Ribolata, ron raja mengeta. Para kaya dia tahu kurupung Allah SWT. Nasabah, ini si mata jaga iki, ini si mata pabilai ki oleh dia sifat-sifat nageli pun Allah SWT. Nasabah ya sengi takwa mahalluhu fil qalb onrulna riyati. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW najellu irwarona tanpa makeda at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna ir taw riyati. Ya. Si mata dijagai, salikuan jaga pun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watbi sayyata bil hasanah. Pacin rolai roja ja pore pugau nasabak deceng. Nasabak tanrani tami taru pun Allah Subhanahu wa taala engka si matau si mata pigau deceng. Nasairo deceng pugau ieu mah tutuki wisidina atas salangna. Innal hasanati yuzhibna sayiat. Majapunna yaitu decenge nahapusuina ledai sini aja engke pura dipugau. Kemudian wa khaliqin nas bihulukin hasan. Kemudian engke ki sifat binru pada tarupatau nasabah asipa binru kang madeceng. Nasabah dua perlu dipakai untuk lolongi aslamaken ngamu pekenge. Repot nanti sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yaitu hubungan talur Allah Subhanahu wa taala yang tandai dengan ibadah-ibadah mahda ibadah langsung. Kemudian hubungan tak pada tarupa tahu perlu dipadecengi asy ama mengetak. Namun pakai sing ibadah talur Allah Subhanahu wa taala nareko salah-salah ki pada tarupa tahu yaitu nasabari na ibadah tak di antara Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang kata maka sia-sia memakai pada narupa tahu situlung tapi dia maka sing hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabab dina sempajang, dina seke pada hal kemampuanna, dina puasa, nasabari decen pada tarupa tahu dina tarupa Allah Subhanahu wa taala. Amuar ye ulen ramalang yang kaki si mata pakai guna madeceng untuk makasih yang sabak dan narisai ulen ramalang tau paima maka dari rambut pungu pagaya dan adekna jangan sampai ene ramalang pacapur tae sehingga perlu ki matong-tongang perlu ki malaku-laku untuk makasih Allah Subhanahu wa taala saya sing umru ya sing ajaleng rahasiana Allah Subhanahu wa taala. Ina kapange wala asli paringarangin ri palawuta memare apa baraka Allah Subhanahu wa taala dan sama maaf atas kekurangan saya dengan ucapan ma taufiq billah alaihi tawakkal hunib wabillahi taufiq wa hidayah warsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi dakwah Islamiyah yang dibawakan oleh Ustaz Haji Muhammad Basri Huda SAG. Kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Acara kedua, pembacaan isi kotak amal dan sumbangan tarwi pada malam ke-7 Ramadan. Isi kotak amal laki-laki sebesar Rp479.000. Isi kotak amal perempuan sebesar Rp439.000. Saya ulangi, isi kotak amal laki-laki sebesar Rp479.000 dan isi kotak amal perempuan sebesar Rp439.000. Adapun sumbangan amplop, 1. Sumbangan untuk almarhumah Daeng Lawa dan almarhumah Daeng Rahe sebesar Rp200.000. 2. Sumbangan untuk almarhum Ambo Upe dan almarhumah Siti Rauda sebesar Rp400.000.
Jadi total sumbangan tarwi pada malam ke-7 Ramadan sebesar Rp1.518.000. Acara ketiga, penjemputan nama-nama yang membawa mufatir besok. 1. Ibu Nurlina dan Bapak Anis. Kedua, Ibu Jumria dan Bapak Sukri. Ketiga, Ibu Asma dan Bapak Lutman Latif. 4. Ibu Hasna dan Bapak Basri Welong. 5. Ibu Mulyani dan Bapak Almudir. 6. Ibu Hajja Paida dan Bapak Haji Syaharuddin. 7. Ibu Hafsa dan Bapak Muhammad. 8. Ibu Haji Hasnia dan Bapak Andi Tundru. 9. Ibu Wiwi Indrati dan Bapak Muhammad Adil. 10. Ibu Murni dan Bapak Zainal Abidin. Demikianlah tadi penyebutan nama-nama yang membawa mufatir besok. Apabila ada penyebutan nama yang tidak sesuai, kami mohon maaf, dan yang telah membawa mufatir tadi sore kami ucapkan banyak terima kasih. Acara keempat atau acara terakhir, salat tarawih dan witir secara berjamaah. Demikianlah susunan acara pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa safina wa suhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. As-salatu sunnat tarawih raka'atain jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Apa itu apa ya? Oke, jiji tak sempurna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن ربنا حمده لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن ربنا حمده لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة يا تواب يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين يا الله الصلاة سنة تراوي ركعتين جامع رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة السلام الله. عليكم ورحمة الله. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة يا تواب يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين يا الله. الصلاة سنة راي ركعتين جامع رحمكم الله.
الصلاة لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله الله أكبر. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن ربنا حمده. لك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة السلام عليكم الله. ورحمة الله. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة
يا تواب يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين يا الله. الصلاة سنة ركعتين جامع رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن ربنا حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شحطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا رحيم. اللهم صل وسلم عليه بجودك. آمين 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 بامتنانك. آمين آمين آمين. ويا خير المسؤولين يا الله. اللهم اغفر ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وإخواننا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات من النار أجمعين. وتوزكي واعف عمن يقولون آمين آمين آمين. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الصلاة سنة وتر ركعتين جامع رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن ربنا حمده. لك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن ربنا حمده لك الحمد. الله أكبر أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Pada maniaki mau puasa baja. Mau itu sama dengan anda ikor di sahur Ramadan asis santai pagdalai. الصلاة سنة وتر ركعة رحمكم الله. صلاة لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن ربنا حمده. لك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة السلام الله. عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم عليه. آمين. اللهم يا مجيب الدعاء السائلين آمين. ويا قابل التائبين آمين. ويا راحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين. آمين. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار. آمين. اللهم اغفر لنا بفضلك وكرمك أجمعين آمين. وتب علينا والخادرين واغفر ذنبنا ولمن يقولون آمين آمين آمين. آمين. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. فاتحة. إياك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله. Ini kan